Abusia so ko twem e social media mo se na say video bi trend ya ni nyina eye ememu wa ya wo kokkoboa ya abra Ghana enya atorenche ma helicopter ya na esun aswafo no ekotehwe no ekoto kokofum e ma mranti ekokkoboa ya ma wo de mu no egubutum se na aye no na bibie no mu begum na boto na wo so mu digum e ma ihu so mu di sane free soro e bana so wo be kasa trese sa moa na wo kokkoye aman no ase enya wo musu ensunsuaso a wo be pani bia so entimi mfrɛ wo mo ase emu na wo muso no hunsuo kwa so ne wo mo so amebi kwa trese enhante wo mo ene yabo e de pne warrior prophet wo yesunsu mu nipa wo de ahaban ena eye adwuma aso ahaban mu ya helicopter ekotehwe yesunsuaso ben ene wo ne mrante kakwasen ena asem no esiti epote ba men se wo be no message so me subscribers no so na de be ona ka wo ye ne sa na upload to be on first person ya won sa ebidika ke busia ka mo ne mo bi fu akwa na fe ye twa ko mo no so Todi from Wakwaba. Mejo so ba hima. Papa bibi aboko. The one above for that Roma ye mo den pa. Baby a Omane Ghana ya to renche ni ekosi ye no eye kokofu. Ebi kra chese aye bretu mu nkoti toye. Ebi se mampeni no adada akoko akuafo. Enu nti na enam so ma akoko kura akoko dua na kasa kra etimi abo Omane ni dua. Ama play no akwakote ahwe ba emranti ababonti abekasa se ade na wo mokoye ye no mu ye se nkomo de bo Omane na so se enya so ensunsuaso wo so ma impenifo no enka ahwe nkyere wo mu ye so ne wo mu ye ye no wo mu fi akomapam na ye ensunsuaso be na betinya bo ma yeah wa so nipa bia ye sasa okay so ti asia nti no mokoso a sa ade ne ba ye no esese ye bia omdware te de okotiti mire mu no okosama mpomu ba ya ma yo horo wonsa we dware na wo de adwere gunsuo mu de adwere ho because akofa negative energy afisa mampum anu ntina se ifu edefia nsunku idu samampum a nsunku ifu defia se ma mi no beko idu samampum pe na ya remis odi mi ja anwan no samampum de obi anka so no obi beko because ho ni agoro ho nti obi yekusifu ba yesensuo osigeti ano na ohoro wonsa na wadwira wonsa we wurefie ade nti na yesa ade because yesasa ntoma so ano esimpenifo frɛ won no mo ko ebi odhunfu bi ho ana obi otete haban ho na odwira won na odwa no msaseduro na bibia to ye den etwa Olifo wo ken wo kire sensa mampum ba bebia de esi so ho nye nsa sefu ifu mi samampum ya different bi eni ye kokko ba ndi deba mu nyawo ya klobofo ma so ti yase ifu no mo so aye so ti yase na ya tofufu na mo so aye ntine sese o mo dwira o mo yesu bi okompo koso abaye wa nwale na odiko didi ye ebe hantew okay yeah ene na adwira no fa ye fam sen na ti na yeah ye ka adwira na ye ka sasentura ye wo haban o mo ho a omo yesasedro te sa haban we sa wo yesasedro kesi pa haban we di ye friend di masem mame wo ye very very powerful haban we na wo so wutumi na wutumi na ye hye na ye dwaro na ho ka atiesi wo so ti da makra na me ka kire Ghana ban se ebetimi anka sofo mo ye tobi wo social media on fo mu nyina e wo Independence Square na won frɛ me nka ho no more to tumi no yafa habai we test won okay se me wo tumi anya me di me ye na wo boa ye de gubutem e de nsuo hye guso na edwoa e de gu ho pe na ate ahon keka uni tumi so wo tumi di ahon keka okay uni tumi di ahon keka titi mire mu ye ka se do bia tun konnu mu a ho maka obi a ne ye be na habai we ne de be okay nto ya habai bi o ye very very powerful until we no as I say ya the test Ghana for asofo you no kore asofo wom you na azafo asofo wom until we no yes say book kase e di dware obi bodam kwa na o ye kakra muti mane de ya dan e di dware e very very powerful sana haba we ono so ye de otie okay na ne bena ni de ebie wani obi bi a wo third eye obi pa bi a yusunsun nipa na wani ekofom na yusunsun nipa o je wo sunsun ani na o ta ni nufu a nufu efire ani papa especially o mo nufu soso no
Ntobua owo ani adum e patro haba we bi wani Odifo eni no se obi ewo eni no enye adomache de nyame de ma ya obu e adomache de bi o so enya no asase so so bu kwaji be yesu nya ani a we betimi di ayere bu kwaji bu so yesu nya ani a we betimi di asomo no sanity. Oh, okay. You know, obi wa wa no oni domache de bia se bia obehu ade but obetimi di sa haban ye na na so fufu na be bro mo chise nkomo nyina ye we ni ye ma wo. Okay. So yes, obi won mo de ye bisa e de na ekoso no de abesha community sia ni waje ni 2 no waje ni 3 na haban ya na abo ano se ne ba ne se de ye hu nyame tumi o so no so no ye de nyame tumi ni bia tare mo de bisa ye wadi fo mu bisa ye wadi de bisa universe no se de na ekoso this man twade ni besi universe no be ka kire wo no de abesha community sia pe no waje 2. Okay. So yes sa na tie ena ye we abai we e fe no range trofa eno so ye esi adru na nse ye si esi abagana papa amanfu enya esi kwa benya de edi twemu wo ho no enti obi bia wanya esi no wadru ni we ekita high antibiotics ena science asabu edi dware we obi tu wadru na we di dware obi no obetu wadru bi nje very very powerful ena we so enye nyame dua ai obu wono mo a di ntie na nanu moto haba we nyame dua ne se wo sayale biya bi e na oye bibiya bi ntie se haba we de oye nyame ni dua oye very powerful nti wo pie ka haba ya de ben ya ho a hwe ye ka so bia ben a e ya haba o so yen kwoti aduro mra ene na haba ene nya danta de tudu ye den ebo ano nti haba de e very very powerful we no obu o kidney problem a ne bena no o waye a no hata no ane se powder na o ape enwa no de ano na o no mo kakaka very powerful na ensa wo go no bia ni sisi ya ne ya no tibi no bi no tibi de sa very very powerful na ye ko we de bi ani no okay yeah we ene de bi ani no o so esuru ye wa ha ba bi ya tishim na anadwo 12 o'clock ese nsuo ne fa ha na egu wani ne so nto bi an site edumo no we ena yede open the site yede eman spiritual eye no we ne yede yaman ena mati ahomachem no we ne fe na ahomachem ena ahoma we no ye mu different ye wa ahomachem ahomakasafo ena kisi ntoma omo nyina omo sese okay ahomachem na wutwa na yese moja yede efiri mu eba no yesi nyame ye chem eni ye nkatabu ada no how da yeso ye nto ahomachem mu so munware okay yes because nyame ye chem ye nkatabu enti wa ma ya ahomachem a ada na wo how bi da yeso ana manye bi da yeso ba lock bi da yeso ye juma nye yie ade bi edi ensa bi so na asen ade nti na ye mpa ahomachem mu nsuo ye mfa nware na obi betu akire nsunsun a nyame so atu akire sanity na we so ye ometwa ado we fiane ye fe no ometwa omo atwere epilepsy ewo omo so yes omo adroni what it is me okuma dada na do we ne de no very powerful na ye awodro papa na we no me de sabodamfo yare obi bodam wa hanom a obeba 1 month nati oh okay nti no ometwa no so very powerful ena we adro we so meti no so na masore we no ye no ano ntimi mposa ye no ano ne ye de gare e very 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 powerful so ebi e wadwuma ntimi nkoso mutimi nua bi no de akopetepete wadwuma mu honom e ne sign protection okay it mean the petite utimi de big gare oba ne charisma ekofom no utimi de big gare and six flowers and I've been to Sudan na odi agare e very 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 powerful odifo amoni din o saying that do we need them ni boni din kura na onhu ba bi esi oh okay so yes here na we ba bi wo si budan o fifiri wo budan ono no budan mu no fifiri okay na ba bi wo hye no unni tumia untimi nkofa sa haba we da
Nti ka me baby say obi a ne betimi ate bi de adwa unya no akwate. Okay. Into ya haban bia we very very powerful. And we abe in yes enu tutu eka abe. Ye de abe gina dwuma. Ye de abe gina ye yedie. Eni ntini abe eso wonfa so nti abe sifia obi di aprada abu dua ntimi meku because of abe. So we power and authority ye free abe hono. Nti abe yi ye powerful. Wotimi be hye wonsuo na we dware. Ema wo ye den. Ema wotimi tena saase susu ye den eche. Ena mema na mu mema no aye nketen no. Wotimi di abe 20 eni atadwe na wano. Isisi emema pa. Ema ne ye tenten kesiye. Sa na we so tie. Ena we so ye mfutin. Yaka mfutin titimiri mu no se akwala na ka se ye boni kuruba. Because I did be all the can be an over guru. Oh, okay. Into the very, very powerful. And I had the sa will be an assistant yania. And I will mean my normal cotty, I ain't getting pencil. And no the best thing good to now on the archery. Now I hear Kakraka day amount. And then a man so I petrol. Yes, a man a petrol, normally we sabaka home. Normally a friend good to normally assess from Motono. And then Motono Yakasi. We know a little to me the Bakalan. Okay. Sir, maybe I don't sabe can be an all the friend good to come now or I can see it. And I have a fellow sword leaves. They are very, very powerful. How about we see fear? Who want to be for negative energy, Mafia? Flowers. Yes, or you're very powerful to look up with you. I'm from the washroom. Okay. They are very, very, very powerful. And as will be a gang 8 yawa. We now the certain confusion. We are the certain confusion to the pantom. Uber trunk for no more time we need. Now the Kushaba quarter so. No, the account and I know I could jump and Kushianina. Was set a confusion at one time. A banner say, ya na kusia semni bemusa na kwantana ni kubemusa ya kubisa se na kusia semo no kusia semo ni bemu akito fo mu ni kusia so mu ni kusia se ne ya no na hini nyame ema Ezekiel free enframa ni free ye enkwantana so enkwantana ya spiritual airport edura na bia wona hunhum bia ehia okay so tiasie ntina enkwantana ni bemu etese bemu kusia bemu etese bemu because the Christopher upo mu di kusia kese organa ya asofo omo mu di kusia akese sanity nti we no e very powerful and the gunsu mu dware ama we usifi o information okay ade bi e bebe fie nyina nta ya na sunsun fo ta bi ha ba we o fie pa ya ni wona bibi si o fie o ba ha ba na o be ka kire nti wono me ye de ne kwako. Oh, okay. Yes. And now what's the protective fee? Said your crown for man in real. Na eno sa no crown for no who fee ni kwan ma. We say we don't see yes. And no be chameleon. Chameleon we adani. No pe gunpowder which is a to do. No pe fufu kani fufu no wa na de ache so. You say we get ya no. Na niam maka nyina no aye dan. E wo bi be fe chiri tu. No di aka ho. No achechere eni chameleon na mu ye no sie no fa mo gate ya no obi be fro so be wi ade obeka mo abeche no yes na man fu wi me bro de wo 18 mu hanom na bi ko share wo no bi a ma wi abiem because obeka ho obedo akope me se me ba beto no di for ko ban se nipa na oku wi oni ho no watu kwan so so abegina akọ no tell me ye dadi ku na ye to di chef mu dia wo de dadi ku dadi a like amonya nam dadi a ye dada no na dia chechere no dia gbafu mu simple e chi akromfo tini ba dia me chere akromfo ba wa ade be chi me chu me dadi a hye ma hye wi ndo akoma politifo sa na meti until so leaves no ono no ye very very powerful. Okay. And we are friend to make a shapo. And ankwala abroad here. Okay. And you're very, very powerful. And you prostrated, drew Cassia pan. And will be a spiritual marriage, how no. And no more masturbate, no more drew me. What the Gallic in the back home. Now, dear Garrett. Yeah. Now you prostrated the other one. And the way say, Ubi doom, people boo. Ubi na you boo, and I'm the chairman.
nti mi ha no bi dompe bu ko nya hye ne piwo kura na bitimi kyere ma no ma dompe ne yɛdan ɛtoa wei na me de kyere ɛyɛdan ɛma wo ɛna ahaban wei no ɔkye abayi papa yɛde yɛ incense sɛ ɔbayifo ewo fie a wodwugugye mu na dura kyere ɛpam sunsun bɔne nti wei sia no me be hata bitwitwa ne nketenkete ma yam no de yɛ incense ɛyɛ very very powerful nti ɔsɛ yɛ dua na ba no na ne hahan no yɛmfa nsa yɛ ho yare na woyɛ Kristo ni woyɛ hwanyo woda yɛ haban because yɛ nipadua yɛ relate to ya nti ade bi a wɔyɛ ho bia no bro so me de me nje haban ni na so hyɛ pant ne de de yɛ empa na woda so bu atopa ne de de yɛ empa ɛdan na wodam ne de yɛ yɛ dua ne yɛ yɛ nipadua nti relate to dua wonu sɛ asawa ne ma yɛ nyansa because yɛ kwada mpa so a asawa ne yɛ tito so which is cotton titimire wonu opani kasa wo se me kwadwene ho so yɛ na yakoma na adwene so to yes here when we say I president say omo disappoint ya pa na nsɛn no mo de bidie ɛhye president ma beton ama yɛn de bidie so ne choose ma wo sin fita sanity odifo Bible say wasiesie ahoɔden wɔ ne manum nti ne yɛde ano bɛka no ɛbɛyɛ adwuma de ama yɛn sɛ Kristo ne de nka ne ehia ne sɛ bibi kɔso ne nyɛ ya den what declare asɛm no wabɔ to see our mamentin to abansuri so nti nyame nyame ne tuma akwahwefo mamentin emu a to see ahoɔden ba ne bi wɔ no a ɛni di na se ni dua na ba no na ne ha ne yɛmfa nyɛ den ensa yare ye ha na yɛmfa nsa yare na herbal medicines for dia noa e dia good so mu ni ade bi so ai ne pills ne capsules de ma ye no de nti na hia sɛ wodasane ne sɛ so haban ro yi ɛsɛ wodasane ne use so to yasin because no won nipa na won no ahwehwɛ mu e de agu ento mama woni madeko so yasin so the herbal medicine for no mo yere so eduro ne ye no ye mfa nware we so ye di dware ye san no ye sa di tua so the yasin sanity odifo haban ya odi kyerɛkyerɛ ni nyina na ebia obi wɔ hɔ a wahwe wo ho haban kɔ no a betimi ayɛ ana age so wo hyɛ da ma ebi wɔ no ma wo betimi ebi wɔ hyɛ ntimi nyɛ so the yasin obi kyerɛ de afrɛ no bisa no nkyerɛ mu yi sanity okay nti haban di frekete e mo bi kan jotin haban nyɛ da na do sin haban nyɛ ɔno nworo no because atade o hyɛ ne ya haban so the yasin enanya yidi ne haban unu say haban popo ne my oxygen na yen nipa na transfer carbon dioxide ama haban nti haban die e haban frikiti odoma mabo na die eti monji haban ni unfa bi nyare unfa bi nsa unfa bi ntua no mo be mo ho ya dia adenti de mo haban bi wudware ne de bredi twa ntwada yes wo haban wo wudware ne de dade twa ntwada wo haban bi wo no me ya me de dware aponche what about opportunity to opportunity in Muda? What transfer my winning back? Yes. See, haban free to me one haban. See, I will be a customer being a winning haban one being or be free haban because energy free so by any man you do energy. And you so any haban, no matter transfer many, but I say what is life? Yeah. Odifo sɛ ne haban na yɛ adwuma tetibrem no so yɛ adwuma eni ɛnɛmre me gu so yɛ adwuma sɛ tetimi me fifiri na so fifiri sa ene hu sɛ first na yɛ dɔ na yɛ de se kan na dɔ ene de yɛ bɔ aduro ɛna yɛ ya no na man haban bibiri ahyenti no wo be haban papa na okokwa yɛ biretuo sɛ de me meti kwaye mu nso ba haban nyina atwa ho hyia haban yɛ fɛ na ho ne nkyere obi ba no yare ne high fever yɛ na me hwɛ ku nso de anka atwa de ka ho no na ate okay nti haban kitetu nti ka so bi aben anye ni bakon na aben yo haban eni mudna na aben no ahomache mu se metime twitwa na me di bleed empane ene anka atwa de ene se de aka ho na machine moto na me de asraw me da de twa ntwa da ahomache mi ye me da de twa ntwa da to me to me di da de do ma be ya de ketu e sanity ba ko bu o ma wo ka se eno no ye de bo baby ad beka bia na ye kese ba be so de asa ni mi sa se eno na wo de bo baby ye kese ro de kosa eno de bia no o fa ni fruit ne nsa ni fruit ne ye kese ye yo de be sa ye ne bena no na de be sa okay ya nti so bi kire bibia
na wafiri ne bakono na wagye mu nkyiri mu ansa na wobetu ho anamɔ a wayɛ den watu ho anamɔ na boa nipa sa Odifo we de da sepa wa cheche ye haban mi sase bibia ka akire biem ya pese wo de ka ho maya ya de aka akire mpese me de ka ho matiefo no se yen gi yen haban indi koso no wose wo man a akwankyire ni mu no saa wo man no ohweas nti yen gi ya nyame na ani nyame wote na body mu nyame wote na body mu ani energy ni firi soro ba eniyema mienu pe na eje eye haban ni nsuo no ma transfer ma ye nipa nti yen ye haban na niyema ntimi ntuto yie nyede e ma ye odum jani Odifo ye da sepa ebusun atro ne se ye ni aduaba no na ye fa na hahan no ensa yarewe ene ensem ya warrior prophet editu dwade mai mese se obeja wo comment e wo comment section ho dia ma me na afi me subscriber to me so e too much gh ya kai sa wo de be on be ka ho sa no upload ni to mu ape na phone no abo won kai no wetime hu se ne ensem no ni nyina esiti all the social media platforms so ko ha e too much gh o subscribe no wa like no wa share na wo nya bi so enya bi ahwe dark gold enemy di macro